Kaselelia mainko o buegi ay pan patro nan wawa ipan uya ay tunggal sakaratan wow pan kuburan Samatrail Court buegi sabal makubur kalangan ong maur ay tunggal sakaratan wow pan kuburan Isipao Sangoro sauksalang nan putrak pekeniap paut lapanat takasa peywailam waun gi sonan kan ko lekant ko nanaleng ko nan ken yei ko supaya di koras nan palian tiak silapan mumot sa koras nan win pompi. Wow toror ang Sapal Madal Kapanan win pompi, the Honorable Reed B. Oliver, Karyaon Kapanan win pompi, the Honorable Belsiano M. Perman, Speaker and 10 Pompi Legislature o member kan koras, Chief Justice and Wayne Pompi o yang amusong kapungkan koras, Local Chief Executive Chorus o Mayor kan o John Wayne Pompi Unsak. Sang ni manaman me sang salir sang Sabal Madal Kapanan Wayne Pompi niya patrowan tatong ki manaman me tungolen ki sang nan Sabal man Wayne Pompi pasan nan kusunat ilaki kiniayer puko Unsak en apapali sinsila tantore lumum takabal salet and COVID-19 and there taupasang nan Sabal Madal Wayne Pompi. Yei mekareta ipatoyer nan wawaranwat pen purong kapasa kau napatakan memia o yawasa me Pompi katkatianan ran pukat pueki COVID-19. Kau napatakan koros me wiyawitar pen apapali irira o tantara COVID-19 and there peiti o taupasang nan Wayne Pompi me inenen sanama mel. Kasan tubugat uya tataker sangata kolokatan kaparpan COVID-19 alito ang wiwat o pilolotoranwat. Imanan patuan sansal me kasan tubugat tataker o inenen poita mel. Puwegi tame sansalir sang Sabal Madal Kapanan Wayne Pompi, Honorable Reed B. Oliver, masan sumawat tiraktar ren aman ton shop pon shop cheap mile me pepe wasan shop kan kin putak tia o soto muy and lelato na niwa tame san saler shop cheap mile lelator Pompi ni January 1 riagat riya keo o pepe nanset wasan shop kan kin putak tia kaiten niwa met wewe me shop cheap milo to sang sap. Ni January isu riagat riya sakeu Dr. Raleigh Chim map kapapaliyo kawit apalpan para COVID-19 o sawasapa ton tatawagan ni mon wuni laler ni shop wat o patrawan alayer kasaupan COVID-19 rian Israel ton shop cheap milo. And sansal metrawan cheap milo me kriyaman. O nikasaw pukat awiyawiyar katar me aman nan pungan me kriyaman pukat tungalen ki masan show mau COVID-19. Esansal metawan show cheap maila manet show to show mau re ap masan show mau wat me patore. Pato ni ran show mau me men waikan kin katan ki asymptomatic. Me wewe ke me etatan masan shumawat patore shoto shumaw. And pil patawan sansan me ni Dr. Chim o yangakan aral patawan ale kasaupan shumaw COVID-19 ren ton shopwat iral koros patawan kapat unsak and tare o para sang iral shumaw COVID-19. Yei wiya papukat makin tatak ren Israel trok-trokan o koros maganyang patuan apa-apa liso mga COVID-19. Met mawewe ke me Israel Dr. Chimo yangakan soto wate ke me Israel salanger so mawat me bangkak kabar pe Israel yang kataw. Metodo soto mangi te wewe ke sama Israel wat o yei met me kare ta COVID-19 task force and Wayne Pompi kasaneti mentado aral soto kabar ang metekan Israel utan ban patolong ng quarantine. Met quarantine. Met
Paita ni sautugan January issue murin meeting karawar mesabal madal kabunan wen Bombay sakar kita mau. And bil patuan sansad men January walu riakat riaisak eu Dr. Chimo yang akan me padu-padunan quarantine bil cungalan gidier kasaw and COVID-19 o aral cungal kasaw koros Paita o sansal me sudah maniral cungalan kemasan sumawat mawawagi tes koros negatif. Abalban para tantara suma COVID-19 patuan miuyawita o bilkelal sang mas o kubur koros en sabelman en kasampalki o itawan men kawit koros misansaler pokasan debugat men nai o mamel met iban patuan taula o patuan ta abalban sof chip mailo. Nintuan eu panang na miyayar ng pungan task force riyawan FSM o Pohnpei tata kanay chapta koros mepan patola puen yang sawas en pesilay te patowan nanan kan ong so chief Milo pan patola mas ni officer police o kilalit muren aral pan kan sakala pugokan may rail pan patowan ong so chief Milo iral utan pan prom patroto niya abiswat o sign out. Police and Pohnpei Office and Fish and Wildlife kan o PPA o Office Police mepansin sila pa aramas te sail so chief Milo te tawagan te pan lamata iral den lusang pon so chief Milo. Met wiyawir awari isak payo ran koros daftar di isu ada letoran. Kalian mau ni kau nabatar o katarlar ayo konso chief Milo tipso anangkan mairal konso buat pan tatongki nanewe ran orain aral pat pan kasanti and quarantine. Tipso merasong men kitimas kurok menamyang o men songkarakar. Conso buat panale aral tungal som karakar pak riau nan ran koros o robot itu. Met pen tato aral tungal rosen mau nan quarantine nintuan kasantikan nan yai. Dan wicket niapang January payu kasau pan prong uyang aral conso chief Milo o ni katirak tan autapan kasau bukat apan sansal koros conso mesaik tungalan ki temosan sumawat pan patawan alet token sila COVID-19 tuan me uyawiyang frontline workers silipkuriya nan week na kiyo apal banso chief Milo pan patawan tautola lawaran ran sili saksang ni isu masong koros pan tutueto Iral pan sailok sang win Pohnpei o taululang wasang FSM pan kasendiyang raya. Kedal kot nan takapayo and sumaw COVID-19 makmakit lang takana kasilu. Mamenway kan pan kawewe Pohnpei kot yer nan takakasilu. Tama kinuyaw nan takakasilu. Sabis kay palobla marasong wasan take out school wasan komotongkan wasan seikan terkabunkan are pwede semua wada sai lel nan sa kay pan kot nan tame wiya orang pakat ibatawan pagpagin ni wow kakara sabulman win Pohnpei sawaso utut ang kasantikan na miyayar pa unapak pa bolo malaylay and kibawa sa koros tuan mesansalir mamiya iran peitak te kalalapak akong kubur kalangan o call telepon number silu riau 0 silu eu 0 kalangan o kasaliliyaman ko